Atomske navike. Drugo mesto, praktična i sistematična i naučno potkrepljena. Misli i obogati se. Peto mesto, inspirativna je, ali nije praktična, zastarele metode i nema konkretnih stvari, također je kontroverzan autor. Bogati otac, siromašni otac. Ovo je moj prvi susret sa finansijskom pismenošću, tako da četvrto mesto, ali prilično su generični savjeti, malo zastareli i autor je kontroverzan, tako da malo knjiga gubi na kredibilitetu. Četvrto mesto. Almanah Navala Ravikanta. Ovo je definitivno prvo mesto, po mom mišljenju jedna od najboljih knjiga koju sam pročitao. Jako dobri, savremeni, konkretni savjeti, također miks filozofskog i praktičnog i mislim da je ovo knjiga koja opisuje balans života i daje pravi pogled na uspjeh. Najveći trgovac na svijetu. Pa da, ostaje treće mesto. U principu tu bi ga i stavio. Prilično duboku poruku ima ova knjiga i ima dva dobra dela. Jedan je za prodaju, a drugi je za javni nastup. Jako dobra knjiga i saznaćete neke konkretne stvari. Dobar predlog i treće mesto, sviđa mi se. Kako biste vi rangirali ove knjige ako ste ih pročitali? I pišite knjige koje biste želeli da rangiram sljedeći.